Jadi engka pandri temaka ada 10 pamulan na ramalangi na turungi barakat na tuhuangi. 10 hari pertengahan merupakan rahmat pamase, bahkan 10 hari terakhir capak-capak na ramalangi perbanyak iskapilai pikir cara na sempurnakan tarawih tak ilala na ramalang. Apa ia tu tarawih sisam misitong. Tapi ia mencari masalah mai gatawi na patuju tarawih na ia supaya sunnah makda isanah. Padahal ia tu sitongan na makadai guru tak iman ta Syafi'i. Jadi na angka tu makasuyang ilalan na Lailatul Qadar beribadah pada lebak ia ko makasuyangi arwa pulo na tallu ula to malam iya ki adi. Tapi iro pakutana na makada peke cara na ilolongan Lailatul Qadar yang kedua upanna watunna. Jadi tapi ko pahan na guru tak Imam Al-Ghazali angka memang rumusan na Bapak Ibu. Angka pandita batu waktu ara telu tahun ini amalkan rumusan na Imam Al-Ghazali itu tidak pernah malesin, selalu dia dapatkan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukuru ki mapujitan digangka lori sisi arraja aku wasangan nafungan la ta'ala. Nasabat tentu dalam na Yesu biwi tidak terasa kita sudah memasuki subuh yang ke-24 ilalan na Ramadan. Memagi-magi seluruh amal ibadah kita mapamulai pamulan na ramalangi sampai di saat ini na terima manang ifung Allah Ta'ala seluruh amal ibadah kita imagi hari tujun na ibadah sunnah ibadah wajib tadi gaga iwala kang iri tujun na ibadah jamai lalan na ramalangi sangadin na pawala suruga pamasina mipuwangi yakatay salawat na niya papasalamat masa ifongo lolori alim malabin na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kang iasalamakang akatuo nga wanwalino akatuo nga mananu nga riwan wa akhirah. Sehingga natufadang kamanamuah. Natufada makalit jadi salang kabitaray dari yatupuri ang ulagading ito nakiyasi na pipang ulawang. Maka dadi gagas hitungan na tuyak katay na yasi mata-matayi sa nga din na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sinin na tumotong malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Ilalan na situngan na yiramalangiwi iya tumilo yakurgay na isapa di gagas sa nga din na talupas lang. Makanya kita beribadah menghidupkan sunnah-sunnah ilalan na yiramalangiwi na takko iratay mati baja na sangadiyan laparapitarata na sabak si pakariyo si pokorando. Idi gaga predika ilulung rito yun na idi atau matape sangadin na predika yang begitu tinggi di hadapan Allah. Aga yero predika minal aidin wal faidin. Kembali suci dari noda dan dosa. Iriwag kiping mapaciri tujun na caripa na landro aliwi na dampeng dosa atas salagi. Aga melo isapa ilalan na yaramalangi bahkan makaday pandritata alang kerugi hinanya seseorang. Na di nululungang iya teluoy pasalan na angkim masuri saliwan na ramalangi. Jadi makubatiwi beribadah, makubatiwi makaswiya, makubatiwi marapiri fungan Allah Ta'ala, tapi dia gagi lulungat talui paslan na masuri saliwan na ramalangi.
Yana tu nakadapan rite rogi ki rufatawe ya kode na ilulungan atau masuk isaliwan na ramalangin. Apa tidak menutup kemungkinan baja na sangadia irati mo faga ramalat tau paimang. Jadi wadingi janji mancaji wi Ramadan terakhir bagi kita tu motomalat biyeng ki hadir afa italai umuru ajla deneris itu na ipaham. Maka takapilai tekwi cara na ilulungan iyewi talwiwi sabalungi ang kelisuri pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala lebih ritujun na yaramalang itu motomalat biyeng ki hadir. Ada roh nomor siddi tasappalalay barakat tatampu ilalan na yaramalang. Yang kedua pamasina fungan la ta'ala ia kololongan ibarakat tatampu ilalan na ramalangin na turungin ki pamasin na fuwangi maka minta diampuni segala dosa serta kesalahan kita. Maka ada yang ramalangin ia mato syahrul awalung mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan. Ia mato syahrul warahma ulap pamase. Ia mato syahrul maghfirah ulang adang pengeng. Jadi engkau pandri temaka ada 10 sopamulan na ramalangin na turungi barakat na tuhuangin. 10 hari pertengahan merupakan rahmat pamase bahkan 10 hari terakhir capak-capak na ramalangin perbanyak istighfar kita di hadapan Allah serekuam mengiyak dan pengi dosa atas salata. Jadi rugi kisah di tomoto malam bijing kiha di tamir ramalangin na di gaga baraka idulungan na masuri saliwan na ramalangin. Rugi kisah din tamir ramalangin na ternyata di gaga pamasin na huang idulungan tomoto malam bijing kiha di. Bahkan rugi dan hinanya seseorang makobati na makasuyan na di na yak dan pegen. Dosa atas salan na ilalan na iramalangi na masuki dupewi syakwalangi tumotomalabi yang kiadir. Sampai-sampai Jibril berdoa. Nakka 2 wali liman na nafanguloy pa dungan na matangangi milo na bita makato bamende kumimbarae nang kalingi doa na Jibril. Jadi makadai fanritay. Ia ko fangulut tak Jibrilu na panguloy pa dungan na nabita makaming imondin na Jibrilu maka doanya Jibrilu pasti diterima dan kemungkinan besar tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi ia ko Jibrilu na panguloy pa dungan na nabita makaming imondi de na mungkin de na itolak pasti diterima, pasti diijabah, pasti dikabulkan. Telu fa'dongan na Jibrilu termasuk ya Allah alangkah rugi hinanya seseorang tamai ramalangi nade na ya dampeng dosana atas salana na masuri saliun na ramalangi tomotomala pi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka iya melo isapari tujuan na ya ramalangi barakatna pamasina fuangnya dampengan na fuangi. Apa baja na sangadie iratel perangi tidak terasa tinggal menghitung hari tu moto malam yang kiahari. Ya kode na anang ngasuna 5 ngaso mani maramalang mapuasa maka idupewi yang lepara pitare si pakariyo si pokoratno maka aga ilolo ngari tujuh na ata matepat na huangi. Sengadin na paredika yang begitu tinggi minal aintin wal faitin kembali suci dari noda dan dosa tu moto malam yang kiahari. Apa maka demi matuji tu nabita di nagaga umma pak diulita masuruga sengadin na umma kumemang iya ko umur memeli puta masuruga ico umur kipole kumat na Nabi Nuh iya ro umur na umat na Nabi Nuh asirara tu na 25 tahun kanaga tok kesiratu tong umur na lo mak biri zaman di pagaga iko sira 10 na taon. Dito pagaga. Arwa 10 na. Angkan na. Bilat to pa. Titay. Ganna ro perbandingan si sala umuru emak na nabita. Na iya umuru na umat na nabito. Tapi kare nabita ide na tama iya kore na tama umakku. Apalagi iya ko tomak bicara wasarame man na icaw ke. Apa egan na iya undilo macera manangga anak mo pak je tahu
Ada neu mabicus tasi mololo mo boleh Allah utang-tanga kiwasa ni jero anak ada kumanan ka musala pakita ku kaki muasa ni anak na dua na wijak kusit di bayi ku titi na iyo muro na mak na Nabi Musa maraja tuni batu ni molopo tuni mawasatu ni batala tuni. Jadi ya ko awasara mimele hutami suruga imodurung itu moto malabi yang ki hari apalagi ya ko tomak bicara pakkaswiyang. Na nabitta na harangi pamiraja tarime sumpajang 50 waktu mancaji 5 waktu mega mo patau bakitang nga jamay. Iya kumili rito pakkaswiyang kami matung mariolo ina je na makkaswiyangi na okay batuwe suju na sakbo mi matiro bati na fake suju. Na di pagaga jama ko sabbo sajadana na fake suju. Di pagaga di. Na mo maga ya go garlinruwe tiami matisak bo itu saja dah. Tapi aga putame suruga ni gaga sengad ni fakala bi ramalangi nasa nabita. Ifakala bi ramalangi muliakan Ramadan. Pekko cara na muliakan ifakala bi ramalangi. De gaga namorosi dia puasangi ramalangi tu moto malap bi ingki hadir. Biasa kak makada bapak ibu ibadah malumo sebenarnya ijamak kami matui puasa. Iro haji pake pamodala iya gang kulewaran para watakali angka kiri wak lulungi haji mabrur. Sumpah jangi matinulu mananunga dega gapajana 10 tu patalu rukun nah. Na iya puasa na dua meja rukun na puasa na morosi dia niat ko yang kedua pagako. Pak mega toje to yena tama ramalang ini saman na kering ilasana. Ada na ide je ya wa puasa stas adaku magi ada nanakan naka asang lambung adaku ya to panakiri da samu yena ramalang. Kaje to malupun ide pana puasa de mana hamita ki di babicu kina to ma puasa to kaman hatawi yena ramala de je nuli ma puasa na tau matappa mi matu me je ma puasa to ma mala biengki hati. Ya kiri telepon widi je na puasa. Jadi angka mo anak-anak masih pak tomotot daripada tomoto masih pak anak-anak. Na iya ka puasa wajib itu jun na iya to balega na asira tau je itu na kan kewajiban. Nomor si dia anak-anak de panabalega orang tua rantah tau malasa tau jangan makun remak dara ulang pulang matampu may mana mapasusu mo sapi naiko siha ko itu na de mapuasa. Jadi marak di memang ya kode gaga tepat to mata malak bi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dua mi rukun na puasa aniya kinapa ki mapegang. Yang kedua takapilai peke cara na sempurnakan tarawih tak ilala na yaramalang. Apa ia tu tarawih sisam misitong. Tapi ia mancaji masalah mai gatawi na patuju tarawih na iya sumpah sunnah makda isanah. Padahal ia tu sitongan na makadai guru tak iman ta Syafi'i lebih matan rimu pisitongan na daraja na sumpah sunnah rawati tanaya tarawih tak. Cuma iro tarawih angka panakana poliko na bitta makadai angka to pasuku tarawih na ramalangi gufira lahu ma taqaddama min sambi puraya dan pengemaran ni sinina dosa na atas salada. Iya tu nakada guru tak sumpah sunnah susui dosa tak kui tarawih tapi sumpah sunnah pasuku apalan na wajib oke rawati tak. Makanya ajak mu putu di tarawihmu mu curobiangi rawatimu. Kang iya tu sumpah rawati sumpah sunnah setelah sholat isya kak dorlakan. Mega tu iya na pura masuk pajang isya dia ada je na sumpah sunnah. Nata aja bawa nono na pacara mena matarawih ada ku na patuju tarawih dan na curobiangi rawati makanya si disumpah sunnah susi dosa tata salat tarawih. Si itu sumpah sunnah pasuku apalan na sumpah wajib makanya maka da guru ta'al maghfurullah ki haji patauhu ding sukara ya sengi rawati sumpah sunnah pas sepi watu ripalawagan na sumpah parluwe makanya 22 rakan na yamanang 10 rakan na di nang kana tentangin nabi tak 10 rakan na biasa mato na tentak biasa mato na jama 32 rakan na 2 rakan yuluna subuh, 4 rakan na yuluna loro, 2 rakan mondin na loro, 2
2 rakaat mondrin na magharibi, 2 rakaat mondrin na isah, jumlahna 10, 2 rakaat na yamanang. Ang kamato sumpah sunnah biasa mato na tanta biasa mato na jamana bitta gerul muakka asad na 10 to si rakan na 2 rakaat mondrin na loro, 4 rakaat na yolo na sarae, 2 rakaat yolo na magharibi, 2 rakaat yolo na isah, berarti 10 rakaat na. Ya komelo isampurnakang na ijamay 22 rakaat na sumpah sunnah pas sepi waturi palawagan na sumpah waji. Jadi ya komeki pasukui sumpah waji apalat na tajame sumpah sunnah rawati itu motomalap yang hati. Jadi ilalan namitu ya ramalangi takape lagi pikir ucapan na sempurna ibadah tak di hadapan Allah. Terutama ritujun na jebere jamaah itu motomalap yang hadir. Jadi biasa kak makada bapak ibu silayalak da itu apalan na ya ko ki boleh masumpah na ya ki masigi bere jamaah. Ya ko ki boleh tu ya masumpajang si dimitu daraja idoronggang batongan na namo maga kanja na sumpajang namo maga lampi na pamupui makanja apisawangan na tatruko sujud tu daya na pura birisala tatasigi je daraja monologang tapi ya ko ki masigi iya ko macunolami ko imangi namo lau kanan lau kiri pikirangi tatalolongan 20 itu daraja. Berarti 20 anda daraja perbandingan na egan na ritujun na bere jamaah na iya cale-ale dilen na boleh tu motomalap yang hadir. Makanya si di heto na iya 20 pitu heto kega maluwar roh. Tita ge. Pasti maluwangi 20 pitu heto. Jadi ajak na baja na sengadi tu masa sekali magi dek na siaga malah ibadah na tuli suri pamasina bunga ta'ala. Yang kedua, ya ko ki boleh masumpah aja to meloji mali maripat nama sija selesai. Nama jami jelo nama kadaya na pura nataka bare suju ko langsung aja mak bere selang. Apa mega jama moloiki. Tapi ya ko masigi nyama panapa ki je tamilala babana masigi na tapo me matuni ase. Jadi itu aga to masussa masumpah di dalam masigi. Tapi titik ko boleh tu melo masija apa malimpatoni mapalatoni mapangatoni. Tapi yogo ki masigi nyama pajaye bakang nakan naki ase nakan naki kipas dega gato masusa papina dinam masumpajang iya ko okko mo ilala masigi to malap yang ki hadir napani yogo ki boleh ya napura ki kama iya matoni waji ya paje ko masigi wega pahasumpaja sunna ijama to malap yang ki hadir de panai jame waji ang kame mana sumpaja sunna mapakaraja masigi ang kami mana sumpah sunnah jenne katona sumpah sunnah qabaliyah ba'diyah na dek gaga sumpah sunnah mapakaraja bola dek gaga tabatongan na yan na pura kama tatat na jamatuni waji koki boleh tapi okoy lala masigi egan na sumpah sunnah ijama to malak biyeng ki hari napa ijama sumpah farlu napa niya koki boleh iya ko tamarin lo doang terburu-buru tu ni min lodo samanna di jinala tuba dong etak. Tapi ya koko ki masih na ang kamu ahli ibadah li sikri masumpaja na itarimi pak dongen na maco manang itarimi pak dongen na pak biri jamaah itu moto malah biang ki hadir. Aja najik na tumabilang makita titabawa niti ya na miloy maleto na mo magalasin na pangotoy tatay marim mandada. Dito gaga tau buwal lapo iti. Apa makanja mematoy bere jama na iti ko melo ilalo tapi tite gare asue magi mubuang ada na lapo ka aso pak celele na joka jadi okko mematoy ririta makada makanja mematoy feri tujun na itla bere jama makanya pakalipuy pakasuyat tasabalu capak na ramalangi dupewian leperangi dengan ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilalan na ramalangi bapak ibu ang kasih diwani masa ramalakbi na iya si sebuah ulen. Jadi ko okoy hak desa sapai desa 10 terakhir ilalan na ramalangi. Terutama koy bilang ganjil berarti wani 20 na sidi 20 na telu 20 na 5 20 na 7 20 na seta 10 dua ulen na pancaji fungan la ta'ala taluratu an na pulo na so na sidi ulam malakbi ular ramalang
Pitu aso na ilalan na si Minggu ang kasi di aso masaro na malabi sa yilul ayam hari Jumat. Ilalan na talupuli aso nang kasi ang katalu aso makanya yung lima puasa sunnah puasa ayyumul bid. Ilalan na ramalangi ang kasi diwan niya hanya diturunkan 1 kali 1 tahun o kotomi ilalan na ramalangi yaitu Lailatul Qadar tumotomala biyen ki hadir. Jadi yana angka tu makasuyang ilalan na Lailatul Qadar beribadah pada leba ya ko makasuyangi arwa pulo na tallu ulat tomatomala biyen ki hadir. Tapi iro pakutanana makada peke cara na ilolongan Lailatul Qadar. Yang kedua upanna watunna. Jadi iro melo isapa yang ako ni capak na ramalangi peke cara na ilolongan Lailatul Qadar maraga bantun na upanna watunna. Sisakbo serara tu na 30 asira Masehi bertapatan 27 Ramalang. Matangangi gurut ta al-maghfurullah ki Haji Abdurrahman Ambo Dale tapakru uko tangana masigi dakwa mangkosok. Natakon naturungi apa caya matapa sampai pakampungin nasangi tatuno masigi apa iya riolo de pagagalis cerita mari kampungi pak jendang mo panapake tau Jadi ni teng makadai tak bakra masigi ang kay guru tay lalaro masigi ang kanapa kampo bawa pasiro bawa pantingilo bolo masigi ternyata ketika dekat di masjid nete guru tatafakuru ternyata apa caya matapat turungi wi guru totomala biyen ki hadit. Kami di sana di Mangkoso 5 tahun belajar ang kamu piro bakas cayai apa tehele ko sampin nama kun raya. Sampai sekarang itu Bapak Ibu diabadikan. Jadi walaupun angka panombakan nama sigi dakwa Mangkoso tetap dene lu gayero bakas tayamat tapai apa tehele ya ko irita ye deje namaku tanya maka da anu puran rehapi angka mematuiru bakas cahaya di 4 tehel nun ritu dak gurutta. Jadi waktu na turungi cayamat tapa gurutta riwatuiru 27 Ramalan terlupa dengan nagurutta. Pertama ya Allah ya na angkatul lepamu ko masih di dakwa Mangkoso masumpa jale pangibuang air kecil air basat alilali baraka najukari perjalanan. Yang kedua ya Allah ya na angkana na makguru di Mangkoso metotogi ha makguru cinampotogi ha alilali baraka nariwa mapide cerita ngana Pak Benuana. Ya Allah, setiap tingkatannya Mangkoso alilali ulama pandrita maka terkabulkan Pak dengan naguru tak telu tomatomala biyen ki hadi. Kenapa? Berdoa di waktu malam mustajab tomatomala biyen ki hadi. Pak kutanana bekoi carana iratiro Lailatul Qadar pada toga ha guru tak naturungi ki caya mata Pak. Tapi kira-kira makutana ka pura ni duga ilolongan Lailatul Qadar ni. Tahun kamari tarunto niga. Kan iya makokwe ikape lehe peke cara na 10 teragi ilolongan iro daga. Jadi rogi kisah di tomatamala biyen kia hadi ya kodi ni lolongan ina masui saliwan na ramalan na yemi malak de sapari tujune di umat selengi 10 terakhir menghidupkan amalang-amalang Lailatul Qadar ilalan na 10 pacapuran na ramalan. Tapi pakutanana makukwe maraga modele naupan na watuna. Kamu kira pakutana tak maga modele na pada guru-guru tak naturungi kicaya matapa wat dingi janji ko pandita mo natanyaki pandita. Tanyaki wali pekko pre tandana makare pandita pa hikmai ang kami masih diwening nomoro siddi seakan-akan rumahnya makinin nawa papinat dita. Dega gasusay o komematoy capak na ramalagin. Denirisang apakah itu malam ganjil, apakah malam genap. Menyamamematosa di papinat dingi titulimelo kijasa di makasuya. Titulimelo kisa di masikri tafakur maringerang. Yang kedua, yirmalak da manasang kami masih diwanina tiaje paja masih nyawata. Ang kami masih diwani dejenesa di magi hanang kami lubawa miti way matay.
Ang kami masawat tiya saman na sa dito milo tak polo iroi mate ito motomala biyan ki hadir mali wa dingi jadi apa capak na ramalangi na tanay di sale ramalangi pasalaiki. Yang kedua yang ramanang sini na dosa atas selangi yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Jadi ang kami matuwatwi maringerami matote residiwan ni ramalangi na tiapa ja tak bolong makden na uy matan na tumotomala biyan ki hadir. Ya ko yung rato ni to refugee to matot tadi na to si bawa makda malangi lalan na yiwira malangi sila surat taritang nga sumparan na wijat taritang nga palawangangi saman ng kamana ni talaryolo na fakinta matat tato refugee tato motomala biyeng kihadir makanya seakan-akan itu malam di gagapadan na ibanding ka malam-malam sebelumnya to motomala biyeng kihadir. Napayakiriti to cenga lawyasi di gagabintang manyamakinin na walatuk mumpat na pajarang ito motomala biyang kiat. Jadi aja tasapa makada naturungi pak caya mata panapa makada kilila tuka dega lulungan latuki mate. Apa tanyaki pandita tanya wali tapi ata kiri lono fungalatal maka iya na panasangi pandita pa hakiki yang makada matanami matoy papina dinna atau matapai na tiapa ja malupo makden na matan na way matan na tumotong malap biyeng kiadir. Upan na watunna iya ko panrita apatu watunna di 10 terakhir ilalan na ramalangit. Ang katupan rita pahangi wi makada ia tu Lailatul Qadar bisa jadi Allah turunkan pada malam yang ke-17. Apa sia curangi ipaturung aku rangi na turu tu Lailatul Qadar re. Inna angsalnahu fi Lailatul Qadar majappu puangi paturung aku rangi di malam yang mulia. Jadi berarti malam 17 peringatan nuzul Quran. Tapi katopan rita pahangi makada 10 hari terakhir di bilangan ganjil ya ko angka wani natuji wani juma okoy bilang ganjil bisa jadi Allah turunkan di situ. Berarti kemarin malam 20 na telu ramalangi pas aso Kamis wani juma. Apakah pandita makada yena wani ganjil na natuji wani juma wa dingi jaji ko itu monroh. Berarti dua ni wani ya ko de patololongangi berarti kade guru tak labai dua wani. Berarti pertama 17 Ramadan yang ketiga kemarin 23 pas Kamis wani Jumat. Tapi ko pahan na guru ta Imam Al-Ghazali ang kami marumusan na Bapak Ibu. Ang kapandita batu ko ara telu tahun ni naamalkan rumusan na Imam Al-Ghazali itu tidak pernah malesi selalu dia dapatkan Lailatul Qadar. Tegayro itay as-suaga to mapamula puasa kotor itanga turun na Lailatul Qadar. Makanya makade guru ta Imam Al-Ghazali iya ko as-suaha na as-suarabato mapamula puasa bisa jadi Allah turunkan pada malam yang ke-29. Iya ko as-sining ako'y 20 na tumbok siddi. As-salasa na jumana tuji mula puasa berarti malam ke-27 Allah turunkan. Ya ko aso Kamis wani 25 aso 1 23 berarti ro puasa pertama ramalangi so Kamis di arabato Kamis iya ko aso Kamis berarti dipastikan dia turun pada malam yang ke-25 berarti wani pa ibang tapi ko pahan na guru ta Imam Ibnu Abbas makana otomatis itu 20 na ipito. Apa ikriti kahak di malam yang ganjil terutama pada malam yang ke-27. Magai iro Lailatul Qadar asyira hurupu na ikatalu naula puangi ilalan na kurangi surah Al-Qadar. Inna ansalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Berarti 9 kali 3 jumlahnya 27. Berarti dipastikan dia turun pada malam yang ke-27. Batungan aja ko atang ngarepan rita batu apa malam ke-17 Ramadan nuzul Quran, yang kedua malam yang ke-23, 25 dan 27. Tapi batungan na takape layehe peke cara na dihidupkan amalang ilalan na capat na ramalang. Apa tidak menutup kemungkinan wa dingi jaji kue pamulan na ramalangi, wa dingi jaji ripat tengah na ramalangi, wa ditu jaji ricapat na ramalangi to moto malap yang ki hadit.
Yang jelasnya ia kumakan jamu ibadat maka singi fakasuyan yang kiki jagai wibere jamata angka hidupkan amalan ilalan na ramalangi pasti kita dapatkan Lailatul Qadar tomoto malabi yang kiadit. Sinin na tomoto malabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka tentu na ilalan na ramalangi perbanyak amalan ibadah kita tomoto malabi yang kiadit. Yang kedua, perbanyak istighfar kita di hadapan Allah seri kuamangi ilulungangi dan pengemaraja rifuangi na sabab ibadah syulang itana ijama ilalan na ramalangi puasa tak syulang itana ilalan na ramalangi tarawih tak syulang itana ilalan na ramalangi na turung ina dan pengifuangi seluruh dosa kesalahan kita na masuki isaliwan na ramalangi si pakariyo si pakaranno ditujun na sumpulolo ta asia ma asi sumpungangi lolongangi se di predikat yang begitu tinggi predikat minal aitin wal faidin kembali suci dari noda dan dosa. Sinin na tomoto malambi yang hadir maka inilah yang saya sempat sampaikan mamagi-magi mancaji wilalang akatajangang ipakiwi makabla na sabalan roalik na ilulungangi asalamakan lino asalamakan akhirat capak segala ibadah kita de gagasangadin na pawala suruga pamasina mifungan la ta'ala. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.